Iyi ni Nzuri Business Group Limited nk'ibisanzwe, tukaba tugufitiye ikibanza cyiza cyane giherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya, gifite ubuso bungana na metero kare 1632. Uvuye Nyabugogo harimo intera ingana n'ibirometero 10 gusa. Gerere hafi y'ibitaro bavuriramo abarwayi ba COVID-19, kandi kikaba gikora neza kuri kaburimbo. Kirahendutse cyane ko gifite igiciro kingana na miliyoni 8 gusa, bishobora kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro wahamagara 0788 48 67 cyangwa se ugahamagara 0788220123. Ushobora no kutugana aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze hano kuri feruje zo ku Muhima, ni bumoso bwawe uvuye i Nyabugogo ku nyubako y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Ushobora no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market, cyangwa se ukadusura no kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group, ikaze.